係真係好忙。我0.5幾嗰個係睇唔到人，喺度放大。個巴打完架，唔知喎。打完之後我就走咗架車。我永遠唔會錄80幾出，真係有需要。我上次影嗰個 ND 嗰個68嘛，車有冇俾我用？佢呢個站咧，呢度唔鬼複雜咧，可能行應該行錯。係，可以俾你紅，俾你紅，俾你咩啊？俾我咧。你知唔知尋晚見？哦，佢呢條路咁樣行都行錯，唔好話咩喎？喺天拿道到個巴士站 N16啊，我同我兩個 friend 去 N16廣告機暫停影。全港巴士。全港。N68簡直廢柴，唉。Sabi na. Pero siya, ginawa niya ako. Siya nakulamig daw na ako dito para hindi ko makatulong niya. Kasi ako daw. 好快喎！ Hindi na niya ako. Una niya. 我可能影完呢趟呢呢個同啱啱升級嘅司機爭，呢個同啱啱升級嘅司機爭好遠嘅。係啊。12分鐘就得啦。咁咪啱啱我哋同步咯，你咁咪啱啱同步咯。你超級承諾，然之後我打個站，你打個站。Ano tanak ko yung sa lagubo na yung pa. Memory. Được không phải là một tay gì我決定我而家就點解ganun anong daghang naman ano man lagi ko no kanang wala man ko alarm fire alarm mauna 做咩用我個樣用你個樣唔得嘅咩？好似唔得。係咩？哦。中係幾多？有96、96。 Lagot ka na將軍澳我咪朝早去下晝做飯嘅，又唔係㗎，來回㗎佢話。Oo, kay mo sa di ba kung na? 舊車喎，舊車。係咯，唔知啊。舊巴士又壞咗，舊巴士又。係咯。9幾個 app 又壞咗，唔掂啊！哇！快翻嚟所以咯。咁快翻嚟。大埔超級城，我而家落晒哇！差啲啊！睇啲飛機，哇！係上次大把人衝出嚟喎，大把人衝出嚟，呢個會睇嚟大埔警署唔加入派人。係嗰人有人影啊，喺呢度影嘅。希望到時我去呢着條裙嘅。係啊，喺下邊手機咯。咩啊？因為你啲等啲平開陣啊，我睇下都3分鐘即刻舉㗎，內地交車啊！點壞啊？我 Webs 又睇下先咯。啲車翻唔識佢嘅點啊？係 9X 係咪啲車翻？定啲車翻唔識佢啊？唔知啊，可能咪翻唔切㗎。
晒唔係冇個車㗎。入邊開始有。33 minutes 呢個唔係喺出邊嘅，呢個入邊係玻璃入邊。Ano nagpalayo mas Nagbuwangan dito. Oo, sabaw. Bukid man juga. 呢個快嘛，個人啊嘛， Magkabuk niya. Di man naman. 高巴士咯，係啊，個巴士。多動物。 Kaming duha maglakaw-lakaw puto kami si Kamliman sa panikiling sa guardhouse niya balik na sa由個巴士咪由個前巴士咪，得一個。係咯。Minugo na mo sila na. Ayawan din mo no. Di mo putod sa guardhouse kasi nakalakang niya. Dako ni dai lahi ni dai siya na ko diri kay. Permanente man ko diri kay kuan man siya post office man ni. 佢開始追到前車， Permanente ko magkuha diri og kanang iyang mga parcel nga gikan sa US o sa ano sa UK o sa Scotland. Yung sa ma'am kay kapila na siya kailan. 唔知有時嘅咪澳洲 Home with baby. Maybe just for a month. May man si ma'am kay 13 hours a day sa planong padung London pa. Kunya London to sa Scotland. 2 hours? Kaya na. Ano siya? Okay lang 2 hours. Ang 13 hours ni kasi yun. Mag-lisod naman siya iyang ano siya natanaw na kung iyang 前面嗰班我都 hindi 係 naman nag-concert ng mga visa sa kuwan. 其實追前面都不停追唔到，佢三個，收話私家車講到。 British Consulate. Mong di naabot sila dili kay Juan. Sa British Consulate si Sir. 前面嗰架保守呢個司機超進取，我終於諗到點樣令我好勁好賺。前面遇到前面架車， Na-colonize nila. Wala to kayo. 我嘅翻過去泰國 Okay 啊 lang yun. Oh. Mura sila ha. 唔係喎，唔係呢架車。而家知咁炒面啦，咁最初就 Wala na sila sa atin. Ano? Sa atong 唔知邊個唔知急邊個喺呢個水車力企啦，係咯， 72都會用嚟撞車，72巴士。 makulog makuan sa nagid mo. 佢深水埗山，深水埗山，大埔道真係深水埗 Mo ato lang ka. 與沙田時間。對面好似有個 After 2 years, ma-resident 佢72月3日，我咪見到。 Ayaw yung buli. 知道啦。 Residents ka madali. 我中途講，有冇人？唔係啊， Magdepende man gud na katong tama gud sa imong assistant kung district kung tinubad niya ay mo mga 佢出去啦，上晒呢架呢個。係咯，而家63 hour。因為個初一就細啲，已經個 house 細啲啊嘛，香港包嗰啲，我數個點係細啲嘅，所以一定要分開。點解要直接走嘅？但我好驚，我諗初二都有排忙啊，初二。你真係唔信唔係啊，初二咧唔使拜年，年初三先拜年啊。年初三借口啊，唔可以講任何粗口。好似冇人，好似冇人。哎，我見過。 baludus gid mo dito. Pero ang pag-nindot mo gud dito, ang transportation permanent pwede mo din sus maghulap pa ka. 應該冇人 For，sure ko dati 拉翻個時間，應該你前面 Hindi 冇 mabot 上 ng pain 山。 basta sila maka-wish wish kasi may mga wish. 喺度拉翻個時間。或者得呢邊 work 咯，嗰邊是唔 work。 Tulog ka na, day. Wala, tulog may kumpo. Mao na, amo to mo po.
Gabi, abin ako si Sir Din naman. Ayaw check picture. Tanaw na kung pwede sa sala. Allowed man ko magtapad. Dili silang tanaw. Mo tanaw TV sa sala. Kaya na may TV sa first floor. So, ako na lang diyan. Gabi na makalasap. Sumakwa na sa taas pa na.你多人踩單車行大人，依家我冇份嘅，依家冇嘅，依家點解邊個有咗自我啊？唔知喎，邊個啊？好似冇咗。行下路，刺激咯！嗰架63貓轉咗上去，呢個行下路。唔知會唔會過呢行個？下路，咪慢啲咯。唔知會唔會改到？啱啱嗰部63貓轉咗上去，而呢架行呢度，哦，有跟嘅喎呢個。唔知會唔會跟住打死氣？變慢咗咧，咩啊？變慢咗咧。有跟嘅喎。有一盞跟咁大把嘅。你嗰慢咗啲啦，嗰個行70，呢個行你可以搭呢個 B 爆打嚟站，唔係喎，得唔得㗎 B 爆？嗰啲全部落嚟。我3貓，哦，偷雞蛋啦，會唔會咧？ Stylean ako. 咩車？ Di. 係喎，佢上面係食唔到嘅。Di siya kayo focus sa imo. Di siya Kasi我 chess 有得講嘅。 focus sa golfing. Nag-iiyak ka daw. Mag-golf mo siya. Ano mo, ang gagpaan niyo. Oko. Hindi mo daw. 啊，唔係喎， Ayun, maulan man. Mag-hiking na lang ko sa akin. Mag-anak parang no. Umuulan. Hiking. 咁真係唔好衝突。 Sumuto na ako. Pwede tinig. 你真係行路佢喎。真係喺度喎。 Wala ko. After mag-alas 11. Nag-alas na na tayo. Alaan na kami doon. 要打翻出嚟話係。 Ang totoo na kasi sige pag sige 我搭過佢行六個嘅，依家佢行六個喎。 Lipat na hilis na nakbalik na ako. Ano sabi si Dawi? Ano tanong mo sa lidas? Tanong mo sa lidas ano sa iyong buhok mo? Wala tanong na yung 我哋跟住落死機啊！ kasi nagdala mo na to siya ba kasi mag-school siya. Nya, ikapoy na siguro po siya. Diha na lang po kaya nag-anak naman na po niya. 你知唔知我車 X73，上一次行到醫院之後冇出過嚟，唔知咩喎， Hartsburg lang ang birthday sale. 炒車。啊，我冇行呢個好耐咯。哦，上次教我個3馬班行上路嘅。哦。 sa border. 快長嘅車，我哋搭東鐵。仲最多。我試下九零轉七三，轉乘轉七三，必須Si Maria ba? 嚇！ Mga tawa na ta. 車你講。 Nga, i-apil lang po si Kuan. Sino pa rin? Yung tumboy. Babo. Dapat siya. Sino ka na pagpangato na eh? 嚇！ Sindong. Bahala mo mag-bitch-bitch. Oh, bisag asa mo sa park. Bahala sa park. Rabot. 你知唔知佢嗰班有位仁兄，就係我哋學校嗰班有位仁兄，黐線，佢完全啊係過度活躍症 ADHD 嘅大佬啊，即係我都有啊，係啊 OK， 而家我成日有查。 即係咁唔係我哋聽咗2蚊，我唔知啊，4蚊。 Sa tuming-agi. 你轉車零嗰度，係啊，免費轉乘咯。我上次美孚轉42A，因為我見到 MV 96 42啊嘛，即係零蚊啊，即係美孚轉車0蚊。係啊，搭42A 嘅。嗰架車行咗嗰陣時啊，
其實知道我有一次咩即係第一次我試過追，但係追唔到，因為佢食飯時間先出嚟，之後佢死人嗰邊有咁點啊？佢跳咗去第二條線咯。Kung si doon nirenyuhon na. 你知唔知我部機係新買？我部機浸埋咁，我部舊機，我一路沖涼一路用手機，結果就Smile na. 未嗰個禮拜就即刻一條衝咗啦。所以唔使搞好我係用手擺，手機都擺出面㗎嘛，擺喺個手機身。係。 如果行我呢個見。 Kung saan matangin long sa U1 個 X。超耐㗎，嗰塊要廠啊！會啊，呢個車一定要佢都會 keep 住喺度。嚇？點解咧？全換廠咧最就係9加9嘅。嚟啊！睇下你見到真嘅9加7，點解新車全部都啲上次蛇年咧就係例廠啊，之後咧而家有全部都可能個好快㗎，有佢話做完節啦，俾翻我哋啊！但係其實點解團廠見人見咗咧？就係搶睇新車嘛，就係其實同廠即係即係嗰個排隊多。同廠即係9廠同埋同廠咧，即係都啲舊車全部都多到癲。哦，係咪？之後即係團廠咧，即係新車又多，即係有錢咧，所以就我哋唔使玩啦。廠都話，Cruise 冇力啊，冇力啊，車上唔到去。落唔到車啊！而家最唔好，其實根本落唔到車。即係廠咧都 OK，即係唔係話即係一般咯。我哋而家落唔到車，司機都做唔到。哇！架車飆飆。即係休息出嚟，休息出嚟。休息啊嘛。休息出嚟啊！又係年年都係用，因為大巴士。年年都用電話係做個鬧食車，幾好。得，喺泊緊車。整個嚟講唔係泊車，我就係落車。點解你唔排第二邊啊？排第二邊咪好咯。有個按落去個